ntaco ugira ubwoba. Okay, yakubwira ngo ntacugira ubwoba. Dennis Gwantambara. Reka karangire dutangure mwa bantu mwe. Bimeze biti. Yesu yaranesheje. Yaranesheje we. Arabatabize ariko nco kibabaje. Akabakise humura. Yanje nureme. Shuti ariko volume ko ari nkewe. Kandi twagomba ko volume ikura yibe nini. Shuti mukundwa humura. Shuti mukundwa humura. Erega burya ngo yaranesheje niba mutanabizi. Kibazo nuko muzi ko yatsinzwe kubera kudasoma ngo musome icupa. Gusoma ijambo ry'Imana. Zoba nyinshi. Dennis Gwantambara kuri YouTube ndetse ariyo. Umenya ngo bifuza kubona ivyiza akora ibikorwa vyiza by'ubwenge burya. Nimba ukeneye guhumurizwa ivyaha bivemo. Simbira kuri YouTube andika Dennis Gwantambara. Akabakise humura. Karangire twirabire filime y'imyaka yose mwa bantu mwe. Vuga ngo barakina bagakina yamara gukina bakina bitari byo. Abakina vyanyavyo naba. Ivyo ubona imbere yawe burya biranakubesha rega. Bimeze biti. Batambo kabona ko bahaze nyine apana bya bindi by'iwanyu. Yari impamvu dutuma dushimira Yesu rega kubera ivyo badukoreye. Okay, ko umuntu yotamba atahaze biragoye. Bantu barajya bagahimba bagatamba burya abantu bashima Imana kubera icyo bakoreye. Aha. Yaraje kukuboza mu marira. Bogi marabijya ngo harahira uwihangana akageza kwiherezo. Uyo ngo azorokoka we. Ko babandi busanga bacika intege vuba ndakabatuye. Humura nimba warayo busa burya nta kibazo Imana irakubona. Anase nimba warayo busa wapfuye. Ntukiri muzima. Shimira Imana ko kiri muzima rero. Humure ko ejo uzoronka pizza. Aha. Birarangiye we nimba warayo busugiye kujya. Sibyo? Azo vyose irimo birarangiye nimba umugara gutesha umutwe burya birarangiye navyo arakijijwe. Tugeze mu gihe cy'ibisubizo we ibibazo birarangiye. Aha. Ibibazo tayari finish. Bakwisa amazina mabi ngo ni Kaduruvaya abandi ngo ni Fyiroko urumva birarangiye byose cyarimwe. Ugiye guhindurirwa izina witwe gushima. Witwe himbaza. Nambo muri make gushima mu kinyesireri bavyita Yuda bisobanura gushima. Ugiye kwitwa Yuda. Aha. Mani rumva mwa abantu. Ari kwibwira ngo Yuda burya. Ngo bisobanura kugurisha Yesu oya. Ariko nanjye wo butangura agatamba kwanza imbere yo gusobanura nkabanza nka depose umukoro. Chema numva vyobera we. Dennis Gwantambara. Aha tuvugishwa ariko wewe nini? Nakabakise humura we. Mbonye biki mukanya ariko. Okay, producer n'uyu tagira ngo Dennis Pro hit maker cameraman. Filime suko tuyitanguye Dennis Gwantambara.
dore ukasa karimu ukamenya ngo nanjye uno munsi ndaza ukagaragaramo Cedric nawe ukamenya ngo araje atemo sibyo Leonard nayo ngo arimo nayo baramuzi burya nibonye n'ibintu nyina amajwi n'amashusho byose Toto moyo ukamenya ngo akarimo Berenice uko basatubine wakarimo Ingaruka mbi season 1 episode 2 ukamenya ngo twagiye Dennis Pro urumva Dennis Pro ariko uzi ko filime yakozwe no ara directinga inkuru cameraman n'amajwi kugira ngo umenye ko umugabo ari gikonyuza weruka twabonye bigose biga twaheretse umugabo agiye kubikurikirana hari ukuntu abakiri batari gusanga amaraso yashushe yamara gushuka sanga utuntu ni sagustere yabonye ko bigiye gukomera urumva yamushiriyemo akantu ko bwamutweye mu byumba banze baravugishwa gato hari ukuntu babikurikirana nyine bakaja muri tize siporo yanse guhanuga umwana no bigiye gukomera Bujumbura ariko muri kubona Bujumbura canke ni bimwe byane tagira ngo ni Chicago City imwe aba fresh boy na da boy oya sasa harubaje we ko hugaye we bivuze ngo yiri warabibiza abikurikirana amanuka muri Afrika y'Epfo atazi ngo bimeze bite arabona kwirirwa muri Afrika y'Epfo gasanga biramugoye kuduga mu Burundi gasanga ni kibazo kubera Afrika y'Epfo bugira ruga ikidure cyahuye n'igishirira arawe mwijoro yayumiye ko muri make abagabo burya baragwira abagabo usanga ari bigakomera neji simatara neza ko habaye iki nibiki byabaye ariko kugira ngo tubisobanukirwe neza bakare igihe tano akazigo nebwataye kwe akazigo shaba kobwa basigara tuzigo shekora vuga byose birumvikana aho haraburi kirere ku telefone sinako yakonzanya gakwavu acari nakubari ico nzanye carico mwibuke staro nagakwavu buga abana barabazana mu bakizona gakwavu baje kubaga muri make babikurikirana aha kandi buga nakubye yiswe ingaruka buga zibaho nukonzi kugira ngo ushobora gukora ibintu byose wifuza ariko kwisi buga ntushobora guhitamo ingaruka zibikubako ushobora guhitamo ivyo yifuza byose ariko ingaruka ntuzihitamo oya byananiye kumbwene ko kadasohoka ntibikunda kuyu mwanya reke nikihari hari bakora ati umugenzi wo kurumubonera mu magogo okay mu magogo sha uyu mwanya we kurara ngani bikunda bishoboka kareka uragenda uyebebe muri Bujumbura ndabo kuntu nkurikirana gahunda ya Afrika y'Epfo muri iri joro hotel sivyo turabe kizokurikira oya rero kuntu manikaga agatuwe wicaye kukamanura shaho ugahaguruka byaba ngo mukanasumburuka ko kuri kubuzima ico yirukanye umugenzi ugira ngo aguma n'umwana kandi umwana ari yamuruze baza umwana muto yiga muri segonderi koko agiye kurara ku ibogari abi wabo dirara rikurikirana iwanje sabo mbwira ikibazo ariko mugabo abantu bujya barahanura bino bintu ni vrema ko ikomye kuzana akantu kakana gacuza ibibazo na minkanya rikaraza narega ugomba kaza bajya byo minkanya ribujya kiba kitaranura neza bwe nco kibazo ndi kuvuga icy'ubuzima hari ukuvuga ikintu uri mu kumva ibindi ikintu uri bujya umugenzi arirukanye urakina ariko ntangorane kaje gushaka aho njyama no masari y'amafilime ndaza kuryama yo ntari uraro bikurikirana Afrika y'Epfo yibanukemwo ni wabona bibereye basinzo garuka niryamire nakubwiye yiswe ingaruka ukora buri kibaga nushobora guhitamo ingaruka zibikuba ko wa muntu biragoye agenda wangu reka amajambo ariko ibi nibiki yabaye inshuti nziza musigira ka agende buragiye utunure tw'ingurube turaza kubiyaganya imibindi umuntu abazanya gakwavu hama ngo ndengera biso ariko buri kubona Bujumbura we canke ari bimwe byanyu okay
musi byarabaye amara nta mwana bara abavyeyi naho bari imfuvye baragira bamukurikirana ibogege nayo twe tura WhatsApp ngura wangu twebwe rero muri mikashinje yangahe kwanza niko tutuntu kumengo ni hatari je video okay kankomeze ngirengeye mushabi komere gahunda abazungu bazanye ngo dusamare go twibagira akazi ugasanga akazi barakibagiye umuntu muzakiri barakina amaje video bakamukarinda bumwirirako naho gasigaye baza ngo bimeze bite nk'inzanga neza baransinze we ibi niki naco reka nsubiremo subiremo ariko usanga ari kwirabira filime z'ubukwe ntawo bimenye aha umuntu ariko arakata asubira ngo nibigenza gute aho umugongo uracitse neza mu Kirundi karabaye mwana yagiye kwishore gushika nisa atarataha cyataze umuvyeyi buryo ushobora gusanga umwana bigeze mbari yambarisha batamu ugumbira umutima wanje turi mu baturarondera Imana cyane mw'abantu iyo umwana yobari yaribo n'impene koma ndaduga ndamanuka ndagira gute ndabihira hedise umukecuru akora umuvyeyi n'abakecuru Berenice mwana agiye kwishura aho nibogege shawe baramugenzi aramuhano ati wa mwana witondere wacari mutubuzi kiwanyu ko yanka kuvyumva Berenice yaraye hanze yari ku telefone sinze wera aha yibereye kuri telefone aho genda umuhamagare twe tuvuganye gato twumve gahunda zigeze ntiyamugambara ari Deni ariko kibaza ageze mubi wewe ni mujinga sana vuze wiki mbega izo Snapchat zawe ziza kumara kumbe ni Snapchat we usanga ariko hari abafilime z'ubukwerega ibintu mama araguhamagara abesha ngo Snapchat mama umukobwa ni ikigeragezo nawe sasa bwarakeye ndekura uwo mukobwa azi ngo haciye amasaha nk'abiri bamaze guca aho cyatugenda none bakobwa bamaze guca aho urindiriye iki uraja herero sha turabona ko na saa 3 bamaze kugenda ko bagiye barenshi buyiza gahunda irakurikiranwa bumva hakurikira iki mugira baranyica nawe wumvuga ko naraye kuri shiri kwa shiri tugenda gufatira imoto kandi abahungu bakimara kubona ivyo bashaka rero ibisike byose bigira ni nk'umugabo n'umugore mu nzu iyo umaze kubikurikirana siga barabo umugore nkawo mengo nyene n'ibintu byaho nyene gende twigana kubera iki ana gutora ibituguvu bwije cambarati ntugenda mwijoro isaba rero yuko bivuze ngo barabikurikiye mpaka utuguvu turabura abahungu bakwera iki abakobwa muri iyi minsi ariko ko kera burya tari bimeze kubasigiye bafise ibiki uze mu ntoreze mu mbarize neza koko mama waruvunaga yego okay uyu baramuhamagaye nawe arerere mbega snap we ewan bede ndakubaza ikintu kimwe naye biri burya nta kibazo fa kumva ngaho urararamye ku matelefone buri kura chatinga mutazi gahunda niwe muhungu nari nsigaranye nari ifise yo shora fasha ayo nta muhungu wa muri mwo tubiraboneka umutima waje none ndabira amasahi yageze umwana ntaraza nawe ntane yibere kuri Snapchat na filime z'ubukwe zimurembeje hama ngo guhiga umwana ubwo bibaza aha kuri kimusigaye mumeze gutyo abana bu ni wumva ndabire nawe nawe uko kimudagikunda nta nubwo ufise ngaza twumve rero umusaza aravuga iki nawe ubwo nibashira ku meza urafungura bimanye neza kubesha ahubwo niyongeza dahaza nyene gifira amaso nega mawe honyene kuco ushaka kuguma nkariya nkuko none jewe Fanny ejo yagiye kwishuri aho nta utabizi kwishuri jewe atadataje ivyo aravyomenya bojya kwishuri gabiga byinshi nibyo mutazi bavyiye kwishuri biga abantu bariga aha nawe biravana abari mu bufise uko bangana nawe ari wona iyo busanga ufise abarimu babagabo n'abagore
ushobora kuntabara umwanya wari wose icago kinteye uraza agahinda afise uraza agahinda narara agahinda mbega Fanny ariye wigeze unambaza wewe nyene kifyura amaso aho mbere aragereye nanje bijya nkicara nkiga nkumvuriza kwanza filime kugira ngo numve uburyohe bwayo arazira kwa muyivugira umwana yarabuze bana bo bameze uko barahindutse sibugiye anaza amahembe sanga byaragiye bigakomera byahangayikiye umwana yamara turavyara abandi bagakurikirana sha bajya abagabo bakera banka kuvyara abakobwa rero ko burya bakarongora abagore nico kibabaje kubyara umukobwa ariko ukaba wararongoye kandi ukaba utoba hatamugore ufise birababaje urumva waronse amahirwe yararongoye mugabo ntugomba ko abandi bazorongora ivyo nibi Nane yatashiye muri gavuye ku ishuri ko biri kose umenga avuye muri internet bamwiciye swing za snap umwana w'imyaka 18 ngo likende na libongo ibi nibi ngo ni jewe ndi kare kigoshano hip ije 15 yozimira gute umwana yiga mu weekend kombe nsanza na deri n'abatabi kigenda bugiye abanje abagira sanzara amarega biragoye kuzibira umukobwa ari urahanura gahanura nyine nk'ukaranga amagara ntakura gatoki bavuye ko se ngo akaboko ngo deni none nije ndise sindise she arigari cyusanga abahungu rega bazi ku hari cyusanga nabo abundira kandi gakobwa ugasanga byakomeye asa kubira ngo mushike byagenzo kureka reka abazi neza ibyo kwera bani ngo ni ibiki ari mushinja rero nije wawe ngo dukora umwana mukuru nije abonye bamma ibyo byose bamma babishira kwijewe n'umwana ndamuzi ari nteze sinziyo yaraye namwe ari kara barogesha uyu mugabo yarakaye mwana yatashe mu rugo rero tashe mu rugo urabe okay yatashe mu rugo inyuma y'akazi karekare karuhanije nikoye uvuye ku ishuri waraye muri internet ariko bagenzi banje waraye kubera iki warivuze muhira kada kwishuri wagwaye ku ishuri urashaka kugwaya ku ishuri muri twese ntagire n'umuntu n'umu telefone ibaze nguri ku ishuri sha internet umuvye nawe arahari murabe film ku ishuri wazi ibyo bankore ngaha muri salon ndabire musaza w'umuntu nawe rero we mau banzugume ngaho kwanza manza mubwire mama abire umuntu w'umugabo ngo abwire nyina ko kwihanira mushikiye kwanza bazamutoza indero bagiye guhamagara mama shibona ko atamuhungwa muri mwo shibona kandi ko atanshingano ziyo uri saka isa 3:00 abasaza b'abantu beza burya ikofi ya avance umaze kwiga tayari mugasigara muyaga ibindi nyuma rero aha inguraro gwakobwa gwawe ngo gwarukobwa bwawe aya masaha bonye rutashi aho bonye ruta ingururabe rero fia abaza bikurikirane kwanza nguge naza arabe gahunda ngo zinstaye zite mugaje byose nigenda bifu umuvyi yarumiwe segenda bifu kandi bagiye bagira imbabazi gusa rimwe rimwe ari gihe bahana shawe noneho bagahana nk'abitsamuye shatani imbabazi okay tubwire uvuye muri he shuri cyangwa barakwimuriye ruguru ntitwabimenye nitwamenya ko bakwimuriye ruguru we raba kipo umwana yamara umwana amakosa yose akora bigarataha aha bugombo karabaye yamenye ko akaba kabaye tu yamenye ko akaba kabaye umuvyi abashona urumva aho anari muri internet muvyi internet yibujumbura kuva ryatse bwira bari wacana we n'urutwe
utoboka ushaka kuvuga waraye oya kuvuga byase ni wewe ndiko ndabaza waraye urabe nugize ngwi nta telefone zari zihari oya zarapfuye zose bugi ndika message iyi si telefone mfise nurashaka kugenda kumwaja akagutiza telefone ugaheza ukambara nkaza nkakugombora umwivye nawe uri penda ndi murabona abavyeyi ba Afrika bona kwica shawe iyo bubumwe bwari kintu nta jewe nyoko uhera abe namba sinshobora kukwemerera abavyo barabonye vyinshi baraciye muri vyinshi hamo kazona ndenge na biso nta n'isori bu inje niko bigishushe cyo nkundira abavyerega ewa gashano agashano uyu munsi amabara rero anabi ariko bamukozi ku mwana uwafashe ku kinure we ari ipowe Dani barakureka umuvyeyi ariyinjirira ariko burya baba bisubiramo mu ijoro burya bavyara kuno bavyeyi bakugabira kwazo kubanza ukajya ugahimba bagaca bakurika imame inyuma y'umuryango rero canka kadahara urajya igiti muntu wanje n'ivumbi rigatumuka abavyeyi ba Afrika urabazi wewe mushiki w'umuntu nawe araza we yarakuze yabonye byinshi muri make tugisha ukuri kubwire sha tugisha ngo ni Pietro ariko arabaza tubwiza ukuri koko niwe mwana w'Imana tubwiza ukuri koko uvuye ku ishure cyangwa uvuye mu bana amba nakubwiye bayise Ingaruka series akana ka episode ka kabiri kuri season ya mbere akamuzokomeza ugakurikirana ashe nana ukura kibiko cyane numva ndatanga kuri bwa munda aho nangwe kuri bwa munda umugenzi arashambira ngo dutahane wabo aho cha turagenda cyo ndaryama abavyeyi ba Afrika bajye bakubira ngo tugende kuri uwo mugenzi tukabiba tukabikurikira webuke Gama nikangoye bumaze kwira arambwira ngo Antona mbwira cyo umuntu ari muhira ashaka ngo yana utamu ijo udozugende cyabona kweli musaza kareka shabara kubisha aho Fanny wabutse ingene bwenge bumeze ari ukorana kuna kwakwanya sha agenda aratudambikinije nawugira we iyo jambo nirisha kudambikiniza ibyo sindeka dambika tuzokwigira menshi muri iyi filime burya rero kazi duzi ngo zarabuze yo gatera rero tujya kubikurikirana tukibaza mutwe yamwereka aho hantu cyangwa mutwe ku bitaro abavyerega barashona babona ibintu kare turaba mutwaye rero tugende ugere ku mugenzi ngo ninde sha genda tugende yamutwaye ahantu gato babanzi babiyage Fanny musaza w'umuntu burya ari kibazo ego umuvyeyi ahari hose afise ibibazo mu mutwe mu kurera bazi ko kurera urazi bire kurera biragoye cyane aruhisha mwumva impanuro bana ubwiza ukuri ndi mama wawe bazi ko nakonkeje ko nagutwaye unda amezi 9 siko ngo mubwiza ukuri kandi urazi kandi bijya birakora mwa bantu mwe birimwe rimwe ari ugira cyo ugasanga karabaye birakoze kura nigisumba izo niyo kibigerageje gikubitwa inkoni niko batubwiye je nako ikuraza ukinjira ntugenda uko wahora wagiye abantu bo muri Chicago boy bamukoreye amabara rega biba bigoye ba fresh boy ntahantu wakomerekeye ejo mbazi we ntahantu warayikomerekeye tubwire Fanny sha tubwire mwana ariko baraye yacumbagira janga mu mengo yagonzwe n'ikamyo mama yari yamusekuye ko oya nje nakomerekeye yakomerekeye mu nzu rega aha twogenda tukajana aho waraye aho uwo muntu waraye ko uwo munyereka aho katujeyo okay ariko iyi filime kwirangiriye ahantu heza we baramutwereka ariko barabesha